Health Department swine flu ngakthoknaba thabak lokhale Jennings ta laina si free the test tawbago loinana Jennings amasung Rims ta lying bangamle miyamna mi pai bidanaba Health Director Dr. K Rajo na phongtokre Mahiroi fawba pass tawba ngamdaba school sing laingak na mityeng changle school kharadi muthattuna atopa school da punsille haina Education Minister T.S. Radhesham na hairi Bosem gi mathakta thigatnaba semkiba inquiry committee amadi RTI ge report atuba matamda miyam da khangangadabani haina desamna demand tawrakli Donor Ministry ge secretary na luchingba team na more the Northeastern Region Community Resource Management Project amadi any council gi makhada paikhaliba tongan project sing yengsin krai YITB local the lupa koti marfuma thoi chang na mega food park semgat lagani amadi jewelry park semgat naba center na approval pirakle haina Commerce and Industry Minister T.S. Bishojit na phongdokre amasong BJP na luchingba Manipur lainga ki luchingba sinbagi wapam athubada waroi shen purak lagani haina moirangi MLA P Sarat Chandra na thazaba phongdorakli Mayam Mukurimzari Domingos Impact News ni Prime Time Manipuri News Bulletin dai khaidem jantazina hausi pungja si fawgi marba fawsing mayam da pizari State asida Health Department gi maikai dagi swine flu laina dagi thengnanaba thorang lokhatpa loire maramasina miyam na akiba leibiganu haina Health Director Dr. K Rajona phongdokre wafam sing asilamfelda leiba Health Directorate Imphal East District ki Ketrigawdagi masagi chahi taragani pan subada ngairiba nupamacha ma swine flu na nabadagi leikidabagi matangda pangthokpa paumi singa unaba muda phongtokibani Director na makata na hai thasugi haukiba taraga mari da Guwahati da layeng laba matungda leikidraba nupamacha sigi matangda Health Department na thigatle thigatpadu da leikidraba MUSC July ani dagi manga fawba Palace Compound da leiba Advanced Hospital da layeng bada layong khangdabadagi makata na layeng chathanaba Guwahati da phukibani Disper Hospital da laying bada swine flu ni haiba July taraga humdoi da confirm tawraba matung July taraga mari da laikidabani laikidaba MUSC gi manungda imung manungda makhata na sandorakta naba hidak pizaba haure laina asi nungsittagi launaba laina ni maru oina masa sonba MUI singda sadokali hairi Adubu department gi maikai dagi Jennings ta laina asi free the test tawbaga loinana Jennings amasung Rims ta laying bangamle laikai khudingmakta paksana awareness pangtholagani panba yabadi English aniga taraga tarukta status da mioi taraga taruk swine flu nabada mioi ani amadi English aniga taraga taretana mioi ama sikhibani Look Kuba Matamda, Luman, Amakumzelaga Kubiba, Masidaki Torpa droplet, Mahik Manai, Tiningumazim, Nuxita Salandaba, Karima Pyro, Kolraga, and the Anaba, the Sora, Koi, Henwa Singja Pazentoba, the Anabagi Manak Sambitaba, Anaba do Koi Nare and a Kanga de Koi isolate Tambiba, Isam Samba, Karana Masia, Dumakupaya, can take persons the Queen Kimo prophylaxis of Wayna, Margaret Tenamba, Pyder and Bayam, none of a missing jet, Yakoina, Hita Pijagani, Yakoi Lady, Balakai to the awareness Pigani, as a whole Manipur Sintim Pigani, Asagi to the Koiki Lady Labor District, Koi IDSP to the Adegi medical officer sing nursing Koi health institute, Mayamsing the Koi awareness Piraga Moinamu, Zagazaga to the Sandoka, Asagi to the grassroots level, Jona, Koi Smaitogna, Masi, Koi control town of Honagani. English and Taranipan gi Bosem na loba class 10 examination gi che yeng bada mark 1 na pi haibigi wahau da thoki ba wathoki matang da Manipur laingak na semki ba inquiry committee gi report official oina thamgada bana miyam da khanganda bani haina Education Minister T.S. Radhesham na phongdokre Bauprada leiba Samagra Siksa Manipur gi State Implementation Society Office ta pangthokpa tongan ba school singda sports kit amadi lairik yenthokpa gi thoramda Impact News na hangba wahang da minister na phongdokibani Samagra Siksa Manipur na sinduna pangthokiba thoramadu da minister na hai maruoina Bosem gi exam ga mari leinaba thabak thoram singda yawbo oza sing lanai tuition coaching tawba thingle evaluation ga mari leinaba thabak tawriba oza sing su akhannaba training piba hore
loinana bosem amadi kosem na loba class 10 amadi 12 examination da mahairoi ama fawba pass tawkidraba school singsu laingak na mityeng changli school kharadi muthatuna atopa pada punsin ba yaure khara amana ahenba remedial coaching class tawhanbasu haure hairi Mamangi inquiry tawre inquiry report phongnok pa yadi inquiry government na kari inquiry hai sidi inquiry commission hai se kari asoiba leram kamai tawre fani recommend tawbone ba aduna asoiba leram kholam kamai tawra phagak no oja training pi ga tawne private school gi oja sing atai tawbu khotpa adagi akoi se yeng ma yaw oja na tuition chat pa yadi akoi already akoi sarkar na order thokre kari guma question seng mo oja sing je private tuition chat pa yaro do se yeng ma yawroi do aduguma akoi tawong legra do mathang nagi de dum phagala Mamangi inquiry Thauramadu Minister na hai India gi oina hauzik leiriba anoba education policy sida mahiroi singi oina sports asi yamna maruiba mani maram asina ngasi ahanbu oina Manipur gi tongan ba mafamda leiba primary upper primary amadi high school singda sanabagi potlam sing asi jetio singi khutangda yenthokpani haiki Ahan boina sports ki item yenthokpa sports everything now akoi new education policy draft lere adui saruka moine akoi ki sports si achauba portion nama yaura ani education da adui saruka mo oibani na masi si madui item primary school singina lupa lising manga hapire upper primary gina lising tara hapire sports item laibagi adui sports item tarukha school da akoi pitokani Nakalam romda bosengi matakta thigatnaba semkiba inquiry committee gi report amadi RTI gi paukhum namsin khibagi matangda nongmagi oiba khananainabagi mifamama pangtokre desamna sinduna ngasi Manipur press club ta pangtokiba ngasi mifamaduda tongan ba warep ahum lauki warep singadudi haukiba chahi lising ani ga taraga nipan da bosem gi matakta thigatnaba semkiba inquiry committee gi report atu matamda miyam da khangan gadabani chaliba chahi asigi SSLC exam thakiba mahiroi khudingmaki paukhum che khudingmak scrutiny taunaba thabak paikat kadabani SSLC exam thakiba mahiroi singna fangkiba marks singda pen daduna thakiba RTI khudingmaki paukhum pigadabani haina warep lauki ngasi laukiba warep ahum sigi matangda mari leinaba singna positive oiba response piraktrabadi khongjang kaya changsilagani hairi Bolam secondary education Manipur si Manipur ke matangai raba adugumba morning adu miyamna bola sige uriba yengasi senja tumja toraga paisa khar piraga mark sendok yaba corruption toraga mark sendok yaba plan pamuna prodi basi udana pitama bola sikkan na pitamakta de samna ngasi asumba discussion asi pangthok charapani adu ngasi ki discussion asi da miyam amadi de samna yam kumra khanara matungda ore kara sojan logani lawri ore singa ki matungina bot Manipur ke matangai raba bola sikkan na pitamakta de samna amadi lewang miyamna kan bakumjang fuina sanction na ba kona gani Institute of Chartered Accountants of India gi makhada Eastern Indian Regional Council gi taragani thoi suba chapter wainangasi Imphal CPE Studies chapter hangdokre Tharamadu Imphal Chartered Accountant Fraternity na Sindhan Hotel Classic Grand da pangthokibane Tharamadu da sarugya kiba DC Regional Council gi member Ravi Patwan hai Chartered Accountant sing amadi hiramasiga mari leinaba singna sinfamasiga chanaba tongan ba ehenba loksing kaya tansinnaba Mapalamda chatlamba adu ngasi Imphal CP Study Chapter hangdokpa sina mapalamda chatrabasu mafamasida khudong chaba kaya piragani haiki Taramadudha Manipur University ki administrator wariba Jarnel Singh na hai miyamna chartered accountant sing da thamliba thazabasi manghandana thamoi sengna hotnanaba appeal tawki Manipur Khadi and Village Industries Board na chahi amaga makhaida mai pakna thavak thauram sing changsin bang ngamliba si Chief Minister Nongthomam Beren gi mission amadi guidance na ni haina board asigi chairman amadi oinam gi MLA L Radhakishore na hairi lafel patal leiba Manipur Khadi and Village Industries Board KVIV gi office ta pangthopa paumi gi mifam amada board asigi chairman L Radhakishore na hai board asina lamdam asigi miyam da masana masabu thabak wijanaba amadi Mikha Pondaba Lamdam Ama Wainaba scheme kaya Paikatle Amadi training kaya su chathari. Lamdam asida leiriba secondary level gi mahiroi singi school uniform
board asina mathang chahi fawda pinaba pandam thamli masi piba ngamlabadi minimum da lupa koti gi lupa crore kaya gi mathakta senthok lehenba ngamlagani haiki scheme che package sama matam da ikona any beneficiary selection to sama matam da some normal ikona form thar ke ta ko ba tongni to ru su khang da ba ikona kana no se mantri gi through da na tra moro phang sing through da khalo har ga khan ba sigi system si machine de koi kai da mai da su koi success we ba ngomoi koi target su phang ba ngomoi mana machine ikona direct thabak tawra tok da bra hai ba se masigi recombination masigi report yauna to ga di hen mai pak pa oi gani chai lisang sina sahi manga ma tara ma puthagi ba se ikona masi amuk mimana ba state ateka sangdam na ba state atin leriba financial ate to development asiga manana sakki harga de koi karena suba nomba karena sincere weba karena koi thabak to mo change ba madu natna koi mimana ba dinga marwe ba koi ngama makai honaraga manipur gi marwe especially na singna thopirak koi scheme sing se mai pangna hone biu koi da matiang pang biu chingna ba amat lebi ganu haidana mayam da hagna chairman na moina mayam da appeal to jari Ministry of Donor ki Secretary na Luchingba Kangbu Amana More Subdivision Manungda Northeastern Region Community Resource Management Project Nirkorm Amadi Northeastern Council ki Makhada Paikatliba Tongan project kaya yengsin kray. Ministry of Donor ki Secretary Oriba Dr. Indrajit Singh na Luchingba Kongbu Aduna More College ki campus Manungda NEC ki Sentang Makhada Sengot Sagaliba Science Block ki Fibam yengsin Baduda Englishing aniga taraga taretagi Saba Hokiba building adu Kumang Chauksindana na Lairambada Donor Secretary na project adubu Paidiba Department ki Mioy Singda Chaiki. College adugi Mahiroj Singh su unaduna college aduda Thengnariba Awaba Madi Awat Apa Singhi Maramda Hanki Kongbu Aduna Sibong Kudeng Tabi Kulda Nirkorp ki Makada Thadakiba project kaya gi Fibam Singh Yangsin Kongchat adugi Manung Chanat 132 by 33 kV power substation Morigi ICP Yauna D Monafai Kulda Nirkorp Amadi NEC gi Makada Sengot Sagot kiba project Singh su Hakthengnana Yangsin ki Manipur Lenga ki Industry Department na lupa koti marfuma thoi chang na mega food park ama YTB local da semgat lagani haina Commerce and Industry Minister TS Bishos in a fongdokre. Loina na YTB local the jewelry park ama su sagat na ba center ki approval laire haina su fongdokli. Wafamasi Kwakta Municipal Council ki councilor Mari yauna mioi taruk nauna BJP da yarak pagi ngasi pangtokiba okpagi thoramda Minister Bishos in a fongdokibane. BJP Manipur Pradesh na Sindhuna Kanchipur da leiba BJP office ta pangthokiba taram opigi thoramda minister na hai mega food park sagatnaba center na approval piraga lupa koti marfugumathoi sanction tawraga leire project asigi DPR submit tawkre saba haugatlagani haina fongdokhi अखोगी कनोगी मेगा फूड पार्क से ऑलरेडी अखोई 81 कनो क्रोर से अखोगी कनो अप्रूवल पीरग सैंक्शन पीरग लेरबनी हुजी डीपीआर सबमिट तौग्रे अदुगा हुजी अखोई साबा हौगलनी अदुसु अखोगी हुजी आईटीवी लोकल की मतिक अमा येनदब मफमदुदा अदुदी यारमाक तौरगा स्टेट कैबिनेट ना लमदुसु अखोगी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ममिंगदा अखोई पीरग लेरे अदुगा अखोगी लेबाग अमगी अइना हाइजबदी अखोगी चाखोट थौरांगी इन्वेस्टर सिंग लाकपा हेबसे मखोइना ख्वाइ फर्स्ट टारगेट तौरतुसी नखोगी लॉजिस्टिक हब से करिनो हाइब पोर्ट येंकनी मदु अखोइना ngamnamgidamakta ko logistic hub ki yamna preparation tawraga mafam duda su warehouse हाउस na chingba khogi export si lakpa matamda khogi Burma connect taw matamda hujiki lamje manam chai haibna manam orga mafam duda tawna bagi ko sarkar gi oiba khogi thausil du laire haibna Nakalmaramda Thoramasida Moirangi MLA P Sarat Chandrana Fongdokibada Manipur Lenga ki leadership senbagi wafam athubada waroshin ama laklagani haibagi thazaba Fongdoki Loinana leadership senbagi matangda amana amada criticize tawnabagi wafam leite pumnamak family matter ni hainasu Fongdoki Paumi Singh hangba wahangi paukum piraduna mahakna hai status gi ladiba impasse si karamna resolve tauksige haibagi matangda MLA Singh Thaurang paikhatpani punamagasi BJP gi manungi oiba wafam ni hairi
Our objective is that inclusion pulap punsilakanda koi family is solve to see have ngasai BJP philosophy do. It's sort of inclusive approach, and in the process koi mutually discuss to okay, what will be the best for the government and what will be the best for the party and the state governments ina afaba khara Manipur da porokpa yagani lakadoriba chahi mangada tarukta tariata atopa party alternative party ama populate alternative lambi lete atai lambi di loina tatkhre sil tawgre adurgadi the only way forward mamang na sangadori side aikoi gi changsil liba sikakta ngaire ba si group sida ngaire. So therefore it's purely an internal matter of BJP yam thuna aikoi resolve tawgani, and then everyone concerned with it. Housing Manipur Miyamna mi painariba Citizenship Amendment Bill, State Political Crisis, amadi Indo-Myanmar border gi wathok yauna tongan bi issue singi matangda waroshinama puraknaba Communist Party of India CPI Manipur State Council gi mihut marina India gi Prime Minister Narendra Modi amasung atai Center gi luchingba singa unaduna taksiluragani hairi. CPI gi National Executive Member Dr. Moirangthem Nara, Party gi State Secretary Oriba L. Sotin Kumar, Assistant Secretary K.S. Suruchanam Sung, CPI National Council gi Member M. Sakhina Saba mihut kangbu adu hayeng Delhi gi damak Imphal thadok lagani. Hiramas ga mari laina na irabot baban da paumising ga unabam da CPI Manipur State Council gi State Secretary L. Sotin Kumar na hai BJP lengang na Citizenship Amendment Bill chana hanna thaurang loikre napsa gi makhada lupa ahum piba cheng ningthina fangbagi mahutta kaitel da lupa kuntra gi mathakta yoli. Loinana Indo-Myanmar border da Manipur gi lam manglabasu yengduna leiri chahi amada numit chamani gi thabak suhan gadaba MZNRGA Manipur da fel oire siguma lengaki asoiba mayamasina maram oiraga Manipur da charang nabi isu kaya thokliba sigi matang da Prime Minister, Home Minister amasung Union Minister singa unaduna warisin puraknaba taksin gani. Loinana isu singa sigi Parliament CPI gi MP sing na pukhat nabasu taksilam gani hairi. अखोई खोंगचत सिदैदा भारत की प्राइम मिनिस्टर अदुग लोइना मंत्री कया उनरगा तक्सन बदना तना अखोई की एमपी सिंगना मणिपुर दा हजिक फूड सिक्योरिटी एक्ट चनदरिबा अमा तौदरिबा हमनिंग थीन पाखत्रिबा अमदि मखन काय प्रॉब्लम सिंग असे भारत की पार्लियामेंट हमनिंग थीन पुखत हनगनी लोइना लेपा सिदा हजिक शक्ति पाइरिब सेरी बिरेन की लेंगा सिगी मखादा मसिदि शासन सि लेतबगा चप मानरे मोय मसेन अदुगुंबा फम्मुनबदा कोकाइलु काइनबा कया सथरिब सिंग असे मसिन मरम ओरगा मसिगी पालिब सरकार असे मसि शक्ति पाइरगा मियामगी सेवा तौबगी मोरल राइट लेट्रे मरमदुना खुदक्ता मसी डिसमिस तो कैंसल तो शक्ति पाहनगनु पीआर की मखार थमु गायबा मसी अकनबा कोई प्रेशर से पीर उनबगी दमा कोई दक्षालिबा दिल्ली की खोंगचत से मसीदा कोई उनबे याबा हाइनबे याबा तक्सन बे याबा मसीदा अकनबा प्रेशर कया म पीरुगनी Manipur gi hana gi Chief Minister Ramba Wahengbam Nipa Macha Laikhidabagi Tarelak Suba Ningsing Thoram ngasi pangthokre Senior Citizens for Society Wangoi Chapter ne Sinduna Wangoi Wahengbam Laikai da Laiba Laikhidrabgi Yumda Thoram adu pangthoki Thoram asida Wangoi gi MLA amadi Mida gi Vice President MLA Oinam Lukhoina Fongdorapada Laikhidraba Wahengbam Nipa Macha State asigi Chief Minister Tam Anirak Puramduna State asigi Chakwa Thorangi Oiba Thabak Thoram kaya paikalamki Matang chahidagi hauduna laikhidraba luchingba sigi mingda trust ama semduna laikhidraba sigi ningsing thoram hena pakthok chawthok na pangthok na bahona gani haina fongdoki nakaloram da chahi kaya semjindana lairaklaba kilometer ama hena sangba samuro makha laikai lauri macha laira ngasidagi semjin ba haure loinana lambi asizu atu matamda koilas thaduna miyamna chathok chasinda khudong chadaba thengnaba du kokhallagani hairi ngasi Senior Citizen for Society Wangoi Chapter na sinwilangwi duna ngasi asi khoi tererak suboi na pangthok chabani alachina ningjaramba state sigi lepak sigi kendra sigi tawgeng khalamba mayam mapung phana tawwa ngamamdragasu maki mahut marei sinloina ehangna magi mahut sinjadana state simagi mak natragasu kendra sigi awarapa chakho thorang kayada hujik yam kanna ei Maka Tana Chathajanaba, Torangsu Tozari, Duga, Lokat Payaba, Pakat Payabasu, Pakat Kare, Hansina, the Park Sigi, State Sigi, Duga, Kenda Sigisu, Masak Nairaba, Tungi Generation Kag, Oyorogada Dugumba, Kenda Sigi, Asset, Oyorogada Dugumba, Camerumsu, the Widamakoi, Mayam Punamuna Kangi from Atani. Action for Greening Manipurna Paikatpa Grow 1 Million Avocado Trees Project Saruk Yariba Beneficiary Singda Society Sigi Maikai Digi Cheng and Tokre. Panbayai Pambi Makalasina Mapung Maray Faduna Uhai Panbada Chahi Ahumlom Changbana Uhai Pandriba Fauba Beneficiary Singi Imung Manugna Chananaba Cheng Society Sigi Maikai Digi Lemna Fangangani Haina Asian Ambassador Ajimpan Maina Lautokibani.
ngasi avocado pambi chani hena paktakna thariba senapati district ki manung chana leiba tongkoi khulda ningsen wunggrainda AZM ki maikai dagi cheng khusinaki chahi ahumgi matung dadi uhai asi season matamda pambi chani asidagi sel oina lupa lakh mapalom di irai laina tanba ngamlagani haibagi achet pathazaba lai haina ningsena phongdoki nakalboramda ngasi ki cheng khusinaba adu da sarukya ki ba AZM ki member Grayson na project asigi beneficiary amamam oiduna global warming dagi kharada oirabasu kannaba amadi senthok lambi laina ba hona minasi haina apel tawki थाग्रबा पाम्बीसिंग असे अखोगी लेहाउदा हाइरबदी मणिपुर की लेहाउदा चानागनी मरमदी अइने थागिबसिंग असे नोइनसु हुजि उरिबिसिनी संगे हिंगे वांगबसु यावरे अदुना थागिबा उसिंगसे येंगबदा चानाई हाइबिसे सिने प्रूफसु ओइरे अइना लमदम असिदा लेरिबा इसिने नाउ चिंगतम पुमदमक्ता फार्मरसिंगदा सुमाइना उवा थाबा अबगदो थानिंगबा इंटरेस्ट लेबा मिसिंगदा हाइनिंगबदी नोइसु थाबिउ थारगा नोइने थागिबा मफम अदो चप चाना थारे हाइबदो प्रूफ अमा यावरगा हाइरिबा एक्शन फॉर ग्रीनिंग मणिपुर असिदा नोइना लाखपिरा हेरगा तानाबिरा हेरगा ngasi aina phangiba kanaba haitare chengsu phangi adui mathakta hayeng si gi aina market ta chu mahi ji pala kanda action for greening manipur sina aige heji loina mak moina logedobani aduna market gi damak ai wararoi and for greening manipur sina moibu benefit si kraman pi yabra haibsi double benefit si khallaga ngasi si mana si yengsin lingai sida panbi amma phausu siba yada ningai akhoina chengsu pigini chengsu pigre ngasi thinbigre and moreover magi award apasu kri kri laibra haibdu akhoi action for greening manipur sina yengsin bigini aduna thaningba mayam अखोई की लेरिबा मणिपुर लेरिबा पल्लिबा अखोई फार्मर मयाम नसु अप्रोच तौबियो अप्रोच तौरगा अखोई तानमिनरगा थबक तु तौमिनसी State Agriculture Department ki makhada service provider am oiriba garden care na Imphal East District ki tungan mafam sing the organic input name kek yan thokre mission organic value added chain development for northeastern region ki makhada leiba Imphal East District ki uyumpok Pukhao amasung yumnam kunaugi lum sing the organic input name kek adu yan thokibani Imphal East ki Kameng Khunjau farm the Jun Taraga Tereta ki Hauduna Pangthorapa skill development training program nga solution create training program adu Integrated Institute of Sustainable Management Ministry of Agriculture and Farmers Welfare amasung Extension Education Institute of India any reason any ga kusam na duna pangthokibani training program adu da saruk yakiba trainee kunda Extension Education Institute of India any reason ki director Dr. Pradeep Kumar Niyokna certificate kusinaki Matang saisida break am lawzage break ki matungda Maitai Pangal Singh su lamdam asida khundarakpadagi machil manau oibagi mari nauhauna na ningsingnaba ngasidagi chahi khudingi July 13 asi maiding ulaisema sana jawbaga unaragani haibagi pau amadi Manipur sumalingi tongan ipau sing pudun lakchage impact news meaning ta do naibio break ki matungda mayamba mukana taram nokchari Maitai Pangal Singh gi haurakfa mamadi furub asina lamdam asida khundarakpadagi Lairakpa machin manau oibagi wari singbul kaya ningsingnabagi dama ngasi July 13 asibu Maitai Pangal Singha maiding ulaisemba chana zawbaga unabagi numit oina chahi khudingi pangthoklagani hiramasaki matangda impact news ki reporter Ketri Mayum Premchandagi akanaba paudam ama Manipur da palamkhiba khage maningthogi hadakhtagi khundarakhiba Maitai Pangal Singha Maitai Singha leinarakhiba machin manau oibagi nungsiba mari kaya horokliba mirol singna kaunarakliba sida nahonana ningsingduna nungsi chanana leminabagi wakhalonda ngasi hiang thang tarai khunjinda leiba Maitai Pangal gi kangbu ama sana kunungda laktuna ningthau lesema sana zawbada asam khudol tamduna pukmen pauminakhi haugraba puarigi matau karamna khoi Maitai Pangal singsina khoi lamdam sida lakhi adagi Maitai singa Maitai Pangal singa kari mari leinai haibagi adugumbagi wari mayam ama khoi mayam do ngasi ningjang minaba wari lithok minaba nuksinabagi haiba tare khoi igi khongul libagi adugumba thauram amani makoina su yam kanna ngak ta thambiru khoi gi matamduda akhoi gi ningthau singna piramba akhoi gi yumnak sing Maitai Pangal sing piramba yumnak sing yam section na ngak tana leibiramba masina maram oiga akhoi gi e marigi adugumba kanodu masak adu sengna takwa Ningthauga unaduna wari sabaduda Maitai Pangalna Maitai ningo lauduna khundarakpadagi hauraga lamdam asigidamak
ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕु ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯀꯨꯝꯅ ꯎꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯃꯦꯟ ꯄꯥꯎꯃꯦꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗ ꯍꯪꯒꯠꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯆꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯡꯗꯅ ꯇꯠꯇꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯄꯨꯟꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯎꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯜꯍꯩꯗꯦ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯌꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯣꯛ ꯇꯔꯦꯠꯂꯛ ꯄꯣꯛꯑꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯃꯟꯗꯤ ꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯕꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯒꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯗꯕꯗꯧꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯥꯠ ꯖꯥꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯍꯩꯗꯕ ꯊꯣꯛꯍꯩꯗꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡ ꯇꯔꯥꯏ ꯀꯨꯟꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯚꯨꯌꯥꯃꯌꯨꯝ ꯌꯥꯏꯃ ꯁꯍꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯁꯥꯒꯩ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯆꯠ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯌꯥꯟ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯔꯕꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯉꯣꯜꯒꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13 ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒ ꯎꯅꯖꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒ ꯄꯨꯛꯃꯦꯟ ꯄꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯖꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯉꯣꯜꯒꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯁꯥꯒꯩ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯖꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯛꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯖꯒꯅꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯈꯪꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯤꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ CFNPD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤ ꯁꯃꯤꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯆꯍꯤ 60 ꯁꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯖꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯆꯔꯟꯗ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯌꯔ 2019 ꯂꯥꯏꯐꯇꯥꯏꯝ ꯑꯆꯤꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯈꯨꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ
ꯅꯍꯥꯒꯤ ꯋꯥꯂꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯁꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯀꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯀꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯇꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯀꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯅꯩꯅꯅꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯀꯥ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯁ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯒꯨꯔु ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯃꯥꯟꯗꯞꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯀꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯁ ꯈꯦꯂꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯜ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯁ ꯈꯦꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯤꯡ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯜ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯅꯧꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯇꯨꯝꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯁꯤꯚꯥ ꯂꯛꯁꯃꯤꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯎꯠꯄ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯂꯛꯁꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯛꯁꯃꯤꯅ ꯑꯅꯤꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤ ꯑꯥꯔꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯁꯤꯚꯥ ꯂꯛꯁꯃꯤꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏ 23 ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯌꯦꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯌꯦꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯝꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇꯤ ꯑꯥꯔꯠꯇ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯃꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯌꯦꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯣꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯛꯄꯅꯦ ꯌꯦꯛꯑꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯄꯤꯁꯈꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯖꯤꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯣ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯁꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯦ All Manipur Minor Irrigation Department Employees Association Chatharakhiba strike asi Laingaki Mari Leinaba Singna Sinmi Singhi Mihut Singa Unaduna Warishin Purakna Bahona Biu Haina Indian National Trade Union Congress na Cherolam da Appeal Torokli. Catholic School Kanchipur ki principal oirava Father Sony Thomas pu school asida Lakandrabadi Mahirui Singhi Mama Apa Singh akan bakong jangchang silagani hairi. Ngasi school asigi Mahirui Singhi Mama Apa amadi school asida van service tawriba driver Singh punsinduna Kanchipur da labor school asigi get wakat mifam chataki. Wakat mifam aduda bring back a principal, we condemn Bishop House, we love a principal haina iba play card sing season akiba galoy na kholaw kya sulawki. Wakan mifam aduda saru yakiba gajan amana fongdorakpada school asigi principal oiriba Father Sony Thomas na school asida leirakpadagi Mahiroi Singhi academic performance fagatlakpadagi Mahiroi Singhi Mama Apa Singh school asida achauba thazaba ama leirakpa matam asida ikhang khangogdana Father asibu lauthokpa manba thawong ama lakpa si yaning di hairi अरे हौजे जी ऑन लिफ्ट लेरिबा कोई फादर सोनी थॉमस मार्क से मनुंग मतम चादना जुन की तांग तरागा तरितगी लिब लौबने हारगा हौजी बाबू टर्नअप तोरक्तबा मणिपुर लेबा कैथलिक मिशन स्कूल सिंग से बिशप हाउस नो ओवरऑल मैनेजमेंट तवे मरमदन बिशप हाउस ना कैरा हना फादर सोनी थॉमस से स्कूल से की लोग थोन कैरा हना तेम तोग्रबनी पेरेंट्स साइड तगी लोना ना लोकल गार्जियन साइड तगी मसु van driver association साइड तगी याम स्ट्रांग एजुकेशन तोबन सिंग कैरेक्ट तोबदगी ममांग द को एमओ एम साइन तोनदना अतोप चही एनी के सांगदबा हाइदना यानग्रबनी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अमना मतम सांग ना इंस्टीट्यूशन थादोक पाइबसे सिस्टम फेलर में ग्रीन सिग्नल ने कोई फाउजबगोलना सेकंड टाइम एग्जाम जे हेक पीबल लोइबगा स्कूल थिंजन में सिंबा अचौबे एजुकेशन के कोई तौरगनी हाबसे कोई बिशप हाउस तौजिन सि पिजरी United Kuki Liberation Front UKLF ki laikhidraba ani suba Lieutenant John Gangte gi mathakta Kuki Furup ki lalholop amana laikhidabagi masada WY tablet yaram ki haina pauche da maral sirakhiba adu aranba yumfam yaudab wafam ni haina UKLF na fondoropi Moirang constituency ki manung chanba mafam singda thasi ki kuntradagi mayai kaba chinchak amasung nisa ki polam sing yuanbada Moirang kendra maira paibi apunba imalup mampil na athingba thamkre Moirang khoiru mandafta pangthokhiba paugi mifam amada mampil ge secretary N Thabana hai
tang kuntra fawgi manungda tongan ba mayai ka ba nisa yonba amadi nisa chari ba sing nisa chaba lep ka dabani karigumba ating ba sigi wangmada chatlamba miyoi singda lupa lishing kun fawba fine ten batana tana logi oibi action lokot kani hairi Imphal West District Commando Team na lokotpa cheksil tharangi manung chanang asi Dharamsala Alugali amadi Prajatantra Galigi Mafam Singda Thiba Humagi Thabak Chatakre Imphal West District ki Additional SP Operation e Ghanashyam Sarma gi miteng makada ngasinu telpung mangadagi na mga gamin inifunga fawba chataki bati bahumba duda punna miyoy chani ga humpu verification chataki maduda masagi saktak che sudaba miyoy kun ganitoy fagat ki bagoloy na makata ba wahang pahang chathanaba City Police Station da puki Maiding ulay semba sana jawbuna tangkul awangwa saklongi chairperson KR Nian Sailay gi laying bada mateng oinaba sel gi mateng pangkre singzamay da layba Ibrahim Hospital da laying chataduna layriba Nian Sailay da maiding ulay semba sana jawbuna hakteng na chatuna mateng adu pangkibanay Indigenous Peoples Development and Foundation na ngasi Kabo Laikai da MMKS na chalaiba Children Home da Cheng Hawaii mating pangkre kwa kachal thongnauzam Laikai da Laiba Foundation na tengbang adu pikibani Jose ngasi nomagi sanabagi pau National Interstate Senior Athletic Championship August kunga taritagi kontra fawba Lucknow da pangtokpaga loinana State Zone Junior Athletic Championship na Ranchi da September taraga ni thoidagi taraga mari fawba pangtoklagani hairi Championship asi ani asida saruk yagadaba Manipur gi team sing semnanaba trial selection sama thasigi kunga nipan gi ayuk pung tarit taba matamda Kumal Park Man Stadium da pangtoklagani haina Athletic Association of Manipur gi secretary na thadok pachero lamana thangalagli Kun Suba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football League Tournament YWC Langtabal Mai Pakre Imphal West District Football Association gi miding makada ngasi Kumalampak Artificial Turf Ground da sanakiba football tournament asigi Mari Suba League ta YWC Langtabal na BMSC Tabung Kokpu Panjil ani sinoda Mighty PK football tournament asigi ngasi sanakiba mga Suba League na Chikil Chajing Amadi MPSC Panjil Amadi Mari Chanaduna match asi draw taki football team tarukna saruk yaduna chathariba tournament asigi makataba match league ani thasigi taraga mapanda sanaragani Kungataruk Suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League Tournament hayeng dagi patsoi part 2 da leiba pamyal gi sanabung da pangtokpa hauragan haina cherolamada khangalakli Ani Suboinam Charlie Singh Memorial Chahi Yangkhai amadi humfu mathaki league kam knockout kendra wise kang tournament ngasidagi pangtokpa haukre social worker oinam Roman na mahaki apok pagi mingda katpa kang tournament asida kang kutarago humdoina group mari thokna khaidoktuna league matching da akan balamba tauna kre Taunaragani. Ngasi singzamay Singa mathakta laiba singzamay kangkut ki kangsangda sanakiba tournament sigi ahanba lekta ya school kendra kangkut na thangiban kendra kangkut e bu panjal taraga mapan taraga homda maiti ba piki singzamay kangkut na sinduna chatharak liba kang tournament sigi hayeng match lairaroi thasagi taraga mapan da sanaga daba anishuba lekta singzamay kangkut e amadi kashamtong kangkut anina lamba taunaragani Arabada bulletin asigi headlines zamhana mayam da thamzagay Health Department na swine flu ngak thoknaba thabak laukat le Janims ta laina si free da test tawbaga loinana Janims Samsung Rems ta laying ba ngamle miyamna mi paibida na ba Health Director Dr. K. Rajo na phongdokre Mahiroyama fawba pass tawba ngamdaba school sing laingang na mityeng changle school kharadi mutatuna topa school da punsille haina Education Minister T.S. Radhesham na haini.
Bosem gi matakta thigat naba semkiba inquiry committee amadi RTI gi report atuba matamda miyam da khangan gadabani haina de samna demand tawrakli. Donor Ministry ki Secretary na luchingba team na Moreda North Eastern Region Community Resource Management Project amadi any council ki makada paikal iba tungan be project sing yang sintre. YITB local da lupa koti marpuma thoi chang na mega food park semgat lagani amadi jewelry park semgat na ba Central approval pirakle haina Commerce and Industry Minister TSB Shosin na phongdok. Amasong BJP na luchingba Manipur lainga ki luchingba senba ki wafa matubada waroi shen puraklagani haina Moirangi MLA P Sarat Chandra na thazaba phongdorapi.